Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Ба пеш аз саршавии навор ҳатман лайк ва подписатсияро аятон наброред. ва зарбулачаи зери подписатсияро дараҷаи все пахш кунед. Хонаи навбатӣ дӯстони азиз ду хонага мебошад. Поёни корвон, новостройка, доми рӯ ба рӯи 7 ахтар, торговый центри 7 ахтар. خانه با ریمونت زمانوی باشد، یعنی یوروریمونت. 50 متر کвадраتی. میگذاریم با یکم حجره. این حجره 2.5 به 6 می باشد. اینجا واننا و حجرت خونه. خاطر رسام میکنم که خونه در دوی ماشینه باشد. بینوی новостройка 14 ошонага. اینجا کухنی می باشد. و دویم حجره. این حجره 3 به 5 باشد. навора то охира тамошо кунед. дар охири навор маълумоти пурра оиди ҳамин хона. این دوستان عزیز خودی دومی همین خونه. دوم 14 تاچه باشد. خونه باشد در دوی ماشینه. یک بار دیگه خاطر رسام میکنیم. دو خونگه در دوی ماشینه 50 متر کвадраتی با ریمونت زمانوی. دراش همش چوبی توزه. پایانی کاروان. دوم رو پروی торговый центри 7 ахтар. наш ҳамин торговый центр ҳамин корвон то мешава, ҳамин дом мешава. нархаш $37,000 ё ин ки $420,000 сомон. харидори конкретни боша бо арзон мешава дӯстони азиз. ва хотиррасо мекунем ки нархи хонаҳоро мо намонем дӯстони азиз. нархи хонаҳоро соҳиби хонаимона мо фақат реклама мекунем. агар хона ба шумо писандад ба рақамҳои 919 98 83 назанед. бо савдо мешавад. агар ба шумо реклама лозим бошад, рекламаи хона, мошин ё дигар чиз ба рақамҳои 907 14 55 15 дар WhatsApp нависед.